Dobro došli u novi video. Danas radimo kardio. Da, znam. Ali pokazat ću vam 3 vrste kardija i to ćemo početi odmah. Idemo. Prva vrsta je LISS, odnosno Low Intensity Steady State. U suštini to znači da ćemo raditi kardio niskog intenziteta, znači nećemo umirati, već ćemo raditi lagano i to se uglavnom radi vremenski duže, znači pola sata i više. To možemo raditi na traci za trčanje, možemo povećati nagib i hodati uzbrdo. Ovo je u stvari odlična stvar jer iako izgleda lagano, nagib čini svoje. Ja često povećavam nagib, a brzinu smanjujem tako da mi je sve izvodljivo. To se isto može raditi na bajsu, odabrat ćemo level, odnosno otpor koji nam odgovara i to je to. Možemo postepeno povećavati otpor kako ko želi, ali pošto je ovo ovakva vrsta kardija, puls bi trebao ostati relativno isti tokom celog kardija, znači bez promjena. Ovo je već nešto što ja lično preferiram, HIIT, odnosno High Intensity Interval Training, što znači da ćemo u određenim vremenskim intervalima dati skoro svoj maksimum. Dakle, veoma je intenzivan kardio trening. Sprintevi su nešto što nas za 15 minuta može maksimalno iscrpeti, a rezultati su super. Ovo nije preporučljivo za početnike jer je veći rizik za povrede. Sad ovako ja radim. Dobro se zagrejem i povećavam brzinu postepeno dok ne dostignem brzinu gde već sprintam. 20 sekundi sprint, 40 sekundi pauza i tako 10 puta. Taj moj trening sve ukupno traje 20 minuta sa zagrevanjem i hlađenjem i samo 10 sa glavnim delom, znači glavni deo traje samo 10 minuta. Ova vrsta kardija ne treba preći 20 minuta jer je izuzetno intenzivan i stresan za organizam i nervni sistem. Isto se može uraditi na bajsu, s tim što ćemo 20 sekundi okretati najbrže što možemo i ustaćemo sa sica. I preporučujem da se tad poveća otpor, a smanji kad se odmara onih 40 sekundi. Također ne idemo više od 20 minuta, vidjet ćete i sami zašto. Znači imamo ovu aplikaciju, Tabata Timer, imamo vreme za trening, vreme za odmor, ovo je broj vežbi, znači radit ćemo 4 vežbe i imamo 3 kruga. Kada stisnemo ovdje, 3, 2, 1, krećemo. Tabata je treća vrsta kardija i ona je nekako najzanimljivija, valjda zato što imamo više vežbi, više dešavanja. Radit ćemo 4 vežbe, svaka vežba traje 30 sekundi i imamo 40 sekundi pauzu. Srećno! Nadam se da vam se video svideo. To su bile 3 vrste kardija i na vama je da odlučite koji će vam se najviše svidjeti i koji ćete u stvari raditi. Ja ga malo izbegavam, ali idemo zajedno. Znači, bar 2 puta nedeljno, to je sasvim onako optimalno i to je to. Osjetite like i subscribeujte se za više sadržaja poput ovog i to je to. Vidimo se sljedeći put.